Nā wai te kōwhiori mō rea rea kātahika mō rea rea kia atu. Mena rā kei tētahi mautere paku koe e noho ana. Kei waho atu te mautere o mō titi i te taha moana o Tauranga. Whātakau tāngata kei reira e noho ana. Toko whitu o rātou e tūroro ana i te kōwhiori i tēnei wā. I haere atu a Tāroe Black ki taua mautere ki te kōrero ki a rātou mō ā rātou tikanga haumaru. Te mautere o mō titi. Te kaumātoru maero mai te takutai o Taurana. Engari kāre he tawhiti atu mai te mate kōwhiori. Te waru meneti mai konei i Taurana, e mōtiti mautere. Irere atu a hau me te tohu o te ora o ngā tiawa, ko rātou kei te atawhai i tēnei hapori taratahi ki te ārai i te nārara. This is the first time we've come in a hauora context. And today is about seeing what the need is for the islanders. Ko mō titi tētahi o nā wāhi whakamutuna kia kitea he kēhi mate kōwhiori. Kei te whakarite e kai mahi hauora ki te whakaako i a rātou kia kaua tēnei mate e horapa. Hore kau mātou i haere hikoi ana ki te tahi whare, ki te kite a rātou. Ka hore ka noho no mātou i roto tō mātou. Anō whare, ne? Ki te awhina i a rātou. I tēnei wā, kua mau atu te mate ki nā kāina e rua. And you only have the test on day 3 and day 7. The closest GP is, an 8-minute flight away, or the hospital is an 8-minute flight away, but that 8 minutes could be the difference between life and death when it comes to respiratory illnesses. He tino wāhi tēnei mautere mō te tangata whenua, ko te mana o te whenua me te moana te mea nui. The medicine stuff, which is the ibuprofen, the Panadol. O ia nō kei te mārama hoki rātou ki nā kino o te mate kōwhiori, me te tuwhera o te nākau ki te tautoko hei whakahaumaru i a rātou. Tāro Black, te karere.